Makofi mazuri tu. Congratulations. Akiaria hindi ya gikaro gya gwikiranira thairi na aruti a wira ake uruti wa wira, Gavana Irungu augite ni aiguite makaya ma muingi ma aruti a wira aria maingirite uteti-ini. Andu a Laikipia ni thikiririe mugambo wanyu na ni thikiririe concern cianyu cia utwika ati ni turona andu aingi a thirikari ni campaign mareka na ni siasa marahura gukira kuruta wira, na nikio muthenya wa muthi twi ha twina gikeno ati riu muthenya wa muthi andu ni masaini kandarathi karia tugakorwo tukirora tukimamakira kuringana na wira uria makuruta. Gavana uyu atitirithitie ati riri ti ihinda ria kuhoya kura, indi ni ihinda ria kurutira muingi wira uria mehokeirwo. Mutikanae gucai off kana guconoka gutwira ati riri ati gavana ni mwasainire undu uyu mukiuga gutiri mundu ono murithia makiria ya kilomita 2 kuona mai kugia na mai ma kunywa mugaturia ciuria niki twikite utwauga uhoro wa thibitari dawa gukoire thibitari-ini tukorio ciuria gavana tutire turona dawa thibitari-ini. Speaker wa bunge ya kaunti ya Laikipia Lantano Nabala augite bunge ya Laikipia ni guthie na mbere na guthurima murutirwe wa wira wa thirikari, akiongerera ati matikumairiria kuhamurithia aria makugonderera wira-ini. Tunataka kuwapendeza kutekeleza majukumu yetu bila wasiwasi kikamilifu, na hivyo sisi tunaoangalia tunataka walioweka sahihi leo wahakikishe tu sio kuweka sahihi kwenye karatasi, lakini kutimiza yale majukumu ambayo wamejitolea kuwa watatenda. Hindi ya mucemanio uyu maafitha 23 a ngathi ya iguru thirikari-ini ya Laikipia ni mekirite thairi cia murutire wa wira. Thank you very much. Handu-ini ha Inooro TV ndi kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Githui wa Wairimu.